Corinthians chapter 3. Amen. Akhuluma umphostoli Paul uthi ngokomusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Uthi nanjengenyanga yokwakhe ehlakaniphile ngabeka isekelo. Yeah. Omunye wase akaphezu kwaso. Yeah. Inesihloko lapha phezulu esithi ukwakha phezu kwesekelo esiyiso. Uthi ngokomusa kaNkulunkulu nanjengenyanga yokwakhe ehlakaniphile ngabeka isekelo. Omunye wabe esakha phezu kwaso. Uthi kepha makube yona loyo aqaphele ukuthi wakha kanjani kuso. Uthi ngoba akekho umuntu ongabeka isisekelo ngaphandle kwesisekelo esesivele sibekiwe sikuJesu. Kodwa kukhona indaba abantu ebalekile okuyiyo esilethile namhlanje la endlini ukuba sizoyimemezela indaba kaJesu. Abantu bayafisa ukumkhonza uNkulunkulu kodwa kunzima kubantu ukumukela uJesu. Sizomemezela lokho namhlanje endlini. Sizothi abantu abalungisa indaba yabo noJesu. Sizothi abantu abangafi bengazange bamukele uJesu. Yebo abantu bangaye besontweni kuhle. Kuyintento yesontweni. Kodwa okubaleke okuhlula izinto zonke abantu abamukela uJesu empilweni zabo. Ngoba isonto umuntu alimsindisi. Abantu bayaya emasontweni every Sunday. Kodwa abashintshi. Hallelujah. Amen. Abashintshi abantu ngoba isonto alimshintshi umuntu. Kodwa into eshintsha umuntu neshintsha impilo yomuntu ukuthi umuntu amukele uJesu. Ingakho-ke namhlanje sizile endlini ukuzomemezela. Ukuzotshela abantu ukuthi alikho elinye igama elinikeziwe emhlabeni abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Sizomemezela endlini ukuthi uJesu uyaphila. Sizomemezela endlini ukuthi ukhona umuntu osengashintsha impilo zabo. Amen. Bantu bayaya emasontweni. Kodwa mase kuziwa endabeni yokumukela uJesu le bayizwisisi kahle. Amen. Sizoqondisa lokho-ke endlini. Sizothi abantu abangafi bengazange bamukele uJesu. Sizothi abantu abathatha uJesu mahala. uJesu masefikile empilweni yomuntu ungena empilweni yomuntu bese kuba noshintsho empilweni yomuntu. Kodwa isonto umuntu akalihamba azafe kodwa lingazange limsize ngalutho. Abafundisi abathenjwe abantu angeke bakhona ukushintsha impilo zabo abantu. Kodwa umuntu okhona ukushintsha impilo zabantu uJesu. Asizana lemndeni ngoba sizomema abantu sibamemele esontweni esikhonza kulo ngekhaya. Kodwa silethe uthando emndeni. Sizothanda uNkulunkulu. Sizotshela abantu ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. Sizothi abantu abamukela uJesu. Izimpilo zabo zoshintsha. Amen. Sizomemezela lokho emndeni. Sizothi khona umuntu oshintsha impilo zabantu. Ziningi abantu izinto ezibaqakile abangazi ukuthi bazophuma kanjani kuzo. Okwabalula ukungena kuzo. Kodwa mase kufuneka baphuma abantu kunzima. Emndeni asizelanga abantu kuzobatshela indaba zabo kodwa sizobanika isolution. Sizobanika isolution. Sizothi khona owalenga esiphambanweni. Khona owalenga eCalvary lakutheke lakhe igazi. Ithekele ukuthi abantu bazokwazi ukuthi baphile be-free emhlabeni. Abantu khona izinto abangena kuzo basebancane kodwa kuze kube namhlanje akuphumeki kuzo. Sizomemezela lokho emndeni ukuthi nangimayekisa nangumuntu oyekisa abantu izinto. Abantu bayafisa ukuyeka izinto kodwa izinto ayekeki. Izinto abantu abazenzayo nabo sebekhathelwe yizo abasathandi. Kodwa inkinga isekuthenini akusaphumeki akusayekeki. Manje sizomemezela lokho emndeni. Sizothi nangu uJesu
nangu Jesu mahala. Jesu masefikile empilweni yomuntu, impilo yomuntu ayibeyisafana nangayizolo. Masu Jesu engenile empilweni yentombi, intombi ayibeyisafana nayizolo. Jesu masekhona engenile empilweni kababa, impilo kababa iyashintsha. Mangabe ubaba bethi mayiholile ahamba angabuyile ekhaya, kodwa mangabe senoJesu baba uthi bayiholile inyanga iphelile noma ifikile uFriday, masu baba ethola uJesu ithi bayifika uFriday ubaba eholile akalahleki ubuye ekhaya. Sonamezela lokho ke namhlanje ukuthi abantu abafisayo ukuyeka izinto kodwa izinto zingayekeki. Ukhona umalekisa, umuntu oyekisa abantu izinto uma abantu bazodinga izinto bakhathele, kodwa inkinga isekuthekile akusayekeki. Baqala kumnandi abantu izinto abantu baqala kumnandi kodwa sekunzima ukuphuma kuzo. Sizelele lokho namhlanje uthande lisilethela athi izinto esingazenza esingahlala nemndeni yethu, kodwa sibona ukuthi asizibheke namhlanje size endlini ukuzomemezela lokuzotshela abantu ukuthi khona isolution, khona isolution yempilo zabantu. Sizele ukuthi ayizokhuluma le ndaba kaJesu ukuthi abantu abangafi bengazange bayilungise indaba yabo ngoJesu. Zikhona ezinye izinto ongathi makhuluma ngazo zizitshwe, kodwa le eyokuthi umuntu kufanele alungise indaba yakhe noJesu akusikho into okuzitshwa. And sisazoyimemezela le ndaba, sisazoyikhuluma as long sisaphila. Asiyindaba ukuthi abantu abayithathi, kodwa thina soyimemezela ngoba abantu abafunwa yithi kodwa bafuna uNkulunkulu. Lokhu kuhle futhi kuyabongeka emehlweni enkosi umsindisi wethu. Wathanda ukuthi abantu bonke basindiswe, bese besindiswa abantu bese befinyelele ekulazini iqiniso. Esithi ngokuba mina uNkulunkulu une futhi nomlamuli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, uthi umuntu uKristu Jesu. Umuntu uKristu Jesu uyena emhlabeni wazoba inhlawulo ngenxa yezono zabantu. uNkulunkulu akathandi nesisodwa sonu esifayo sifele ezonweni zakhe. Yinto esilethela umndeni thina sesasizakala funa ngabe sifanele emakhaya, kodwa into esilethela silethe uthando lokuthi abantu lokhu nathi esakuthola kwasisiza singagogi, kodwa size nabo sizobatshela abantu ukuthi ukhona umuntu okhona ukushintsha impilo zabantu. Abantu imoto banazo, abantu imizi banalo, abantu basebenza kahle bahola kahle, abantu banako konke, kodwa into abangenayo ukuthula banayo. Sizomenzela lokho namhlanje, sizomenzela ngokuthula, ngokuthula okufuna ukuqonda konke. Sizothi abantu abanikele impilo zabo kuJesu. Abantu banayo imali, abantu banazo imoto, abantu imizi banayo, kodwa abantu into abangenayo ukuthula. Namhlanje ke sizomemezela ngePrince of Peace, sizomemezela ngomuntu othi masefikile empilweni yomuntu umuntu abe nokuthula. Abantu bafuna izinto ngamandla ezingeke zifanele ukuphila empilweni yabo. Amen. Abantu batshela ukuthi abe umuntu ethola umsebenzi uzoba nokuthula. Abantu batshela ukuthi umuntu mangabe ethola imali eningi uzoba nokuthula. Kodwa namhlanje sizokucacisa sobatshela abantu lezo zinto noma ungathola, kodwa uma unayo uJesu angeke kube nokuthula. Kube zanika ukuthula. Ngabe asikhulumi namhlanje ukuthi khona amasele eParliament. Kube lezinto ukuthula zazelethe empilweni. Tabangela ukuthi sikhulume ngokuthi gela amasele eParliament. Iproof yaloyo ukuthi abanako ukuthula. Atshela ukuthi babe ngayithola imali beningi bazoba nokuthula. Kodwa ukufuna ukonga konke, ukuthula empilweni yomuntu utholakala ngokuthi umuntu amukele uJesu. Ukuthi bamemeza lapha ku-Matthew 11 ku-28 uthi izalimi lini lonke nina
emphatheleyo nemsindayo khona ngizomphumuza zaniniki lonke mina emphatheleyo athi bekani ijoko lami phezu kwenu nifunde kimi ngoba mina ngimnene uthi ngithobile ngenhliziyo izimphefumulo zami izovumana ukuthi simfunde nje verse more than 28. Amen. Amen. Athi verse 28 fundela 28 zanini kimi nonke mina eniphatheleyo nemsindayo mina ngizomphumuza. Bekani ijoko lami phezu kwenu nifunde ukuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ijoko lami lihle umthwalo wami munye. Amen. Nasi simembe emndeni uthi Jesu mina nonke eniphatheleyo nemsindayo ngizomphumuza. Esikhathini esiningi abantu umuntu onenkinga noma umuntu oxakekile abamfuni. Bantu bangabe umuntu enenkinga noma exakekile abamfuni. Kodwa nasi isimemo namhlanje nangonothando engeke lalunganiswa nalutho olungalandle othanda ukuthi abantu bonke basindiswe bese befikelele kulazima iqiniso. Yamema uJesu uthi zanini kimi lonke nina eniphatheleyo nemsindayo khona ngizophumuza. Abantu abasuke benemthwalo noma abasuke beney'nkinga bagcine bafune ngisho emakhaya abazalwa khona. Ngisho abangani babaleka umuntu mangabe eseney'nkinga sethu. Kodwa uJesu uthi namhlanje zanini kimi nonke eniphatheleyo nemsindayo khona ngizomphumuza. Uthi bekani ijoko lami phezu kwenu nifunde kimi ngoba mina ngimnene futhi ngithobile ngenhliziyo izimphefumulo yenu izofumana impumuzo. Abantu mshilo ngathi izinto banazo abantu kodwa abantu into abangenayo ukuthula. Abantu ukuthula banako abanye namhlanje bacabanga nokuzibulala kodwa siyamemezela lokho ukuthi awungazibulali. Ithemba lisesekhona sesekhona ithemba. Sizothi woza kuJesu yakumele asikumemele esontweni esikhonza kulo kodwa sikubizela kuJesu. Abantu bafisa ngisho ukufa sakhe ngenxa zibabempilo. Abantu bangene entweni ezabenza ukuthi bathwale kanzima kodwa siphinde kuzo. Kodwa somemeze namhlanje umndeni sizothi khona umuntu oyekisa abantu izinto sizothi khona umayekisa. Ikhona indoda eyalenga eCalvary yafana izono zethu ukuze thina sokwazi ukuthi basiphile emhlabeni siphile singenayo imithwalo. Sizosho lokho-ke emndeni ukuthi kuyaphileka ngoJesu. Shonjalo umpostoli Paul uthi ngokumusa kaNkulunkulu engiphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphile ngabeka isekelo umuntu wase uyakha phezu kwaso. Uthi kepha ngakube yiloyo naloyo aqaphele ukuthi wakha kanjani. Baningi-ke namhlanje abantu bathi bakuJesu kodwa bengazange bamamukele. Amen. Abantu bayasonta kodwa ukuthi bamukele uJesu kunzima. Bayasonta abantu kodwa kufuna ukuthi abantu bamukele uJesu. Yisizathu sokuthi noma ungasonta kodwa ngeke uhlukane nesono ukumukela uJesu. Izinto yekeka kalula mangabe empilweni yakho uye wamema uJesu ukuthi uJesu eza ngene empilweni yakho. Ingakho-ke namhlanje sizomeneza avelani sizomeneza indaba yokusonta kodwa sizomeneza ukuthi abantu abangazayilungise noJesu. Zikhona ezinye izinto ezingazitsho kodwa indaba yokuthi abantu kumele ukuthi bazane noJesu akusiyinto yokuzitsho. Sisazoyimemezela kakhulu ukuthi bayithatha abantu noma bayithathi kodwa sisazomemeza ngoba yinto le efuna uNkulunkulu engafuna yini. uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke bafundiswe
bese befinyelela kuyazi iqiniso. uNkulunkulu akathandi ngesodwa sonu esithayo siphela ezweni. uNkulunkulu akathandi isodwa sonu esifayo siphela ezonweni zaso. Ukufunda ku-3:16 lithi walithanda izwe kangaka wazowanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ngoba lowo nalowo ophelwa yiyo angapholi kodwa abe nephilo phakade. uNkulunkulu ngenxa yokuthi ufisa ukuthi bonke abantu mabefa babuye kuye, waze wakhetha ukuthi anikele ade indodana yakhe ayilethe emhlabeni ihlupheka. bese bethakangazi uJesu mangabe uNkulunkulu wakade engazaneli ngani ukuthi sizele ukuzolungisa into efana nalezo. ukuthi uJesu vele ipurpose kaNkulunkulu ukuthi naye eze emhlabeni uzele ukuzofa. ingakho mangabe sekufike zona insuku, sekufika insuku zokuthi afe, bezomhlasela sebefikile kuye. Bathi babefika uPeter udonsa inkemba, uKabholuni ekade ehamba nazo zelelisi. Jesu uthatha indlebe seyele phansi yayikushela usethi kuPeter wazini ukuthi ubulala ngenkemba naye ufanele. uJesu wayezele emhlabeni ukuzofa. kwakungadingeki ukuthi kufanele ukuthi kube nabantu abazomkhonza. ngeke icebo likaNkulunkulu mangabe kuyifana. ingakho noma esexoxa le ndaba ethi indodana yomuntu kumbeni ukuthi iso eJerusalema bese iyahlushwa, uthi uPeter inkosi ngeke kwenzeke lokho. uthi Jesu suka Sathane. ngoba wayengafuni wayedwa umuntu ozoliphazamisa icebo likaNkulunkulu. indaba isindaba yenyama. bathi noma sebembulele batshe ukuthi sekuphelele. kanti babe ngazi ukuthi ngaleso sikhathi uJesu kwenzeka lokho kwakukhulwa kaSathane. uSathane ngokufa kaJesu wanqotshwa. ukufa lokayekade ekulethile emhlabeni okwenzeka ngenxa yobona uka-Adamu no-Eva. uJesu wakunqoba futhi ukunqoba ngabe ukuthi nayafe afela abantu. Ibele lithi wafela bonke ukuze ukuthi bonke abaphilayo bengabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena abafelayo. Amen. Kodwa namhlanje abantu baphila ngokudideka. abantu bayaphila batshela nje ukuthi umuntu bangabe efile kuyaphela ngayo. abantu banembono yabo, banezinto abacabangela bona ukuthi bacabanga ukwenzakalani womuntu bangabe sefile. kodwa zelo kuzomemezela lokho namhlanje endlini ukuthi abantu kumele bazi ukuthi kwenzakalani ngomuntu bangabe sefile. indaba yomuntu ayiphelele emathuneni. nasefile umuntu indaba yakhe ayiphelele emathuneni. ingakho-ke namhlanje sizile sathi abantu asisitshela ukuthi abamukele uJesu. ngoba ilanga lokufa liyeza, hayi ngoba sibhajisa nokufa, kodwa liyeza ilanga lokufa. umuntu bangabe sefile izothathwa iso kwahluleleni. ukwahlulelwa akunako kunye. if umuntu wesihogweni owezulini. kodwa-ke umuntu ukhethela yena esaphila emhlabeni ukuthi impilo yakhe yonke ufuna ukusipenda kuphi. manje abantu ukhohlisa athi umuntu bangifa mina niwakabakithi. zocacisa lokho ukuthi akekho noyedwa umuntu mayefa yokwaba kuphi. umuntu mayefa uzoya kwahluleleni. lithi izwi sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela senkosi. esomunye nomunye yamukeliswa alube mihle noma mibi ushizo kaNkulunkulu. lithi sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. esomunye nomunye emukeliswa ngoba imisebenzi yakhe. umsebenzi womuntu uyamlandela.
ukuthi imisebenzi yomuntu yomlandela. Umuntu uyalandela imisebenzi yakhe. Umuntu mangabe semukeliswa uyamukeliswa ngoba imisebenzi yakhe. Akazi umuntu ukuthi angathela emhlabeni aphile uSathane. Kodwa mase kungale sekalungile. Angeke kube kanjalo. Ngoba abantu bengamakhela ama-tombstone amahle kanjani. Noma bengakhiphi imali edurayo benza ithuna libeki. Baze babhale bathi rest in peace. Kodwa umuntu akayokulala ngokuthula mayengazange azane noJesu esaphila. Abantu abalungise zindaba. Zothi abantu abalungise izaba yabo noJesu. Isikhathi sasekhona. Akathandi nesodwa esifayo. Sisela ezizwe kodwa akuthandayo uthanda ukuthi abantu bonke futhi kuyabongeka kaNkulunkulu esindisweni akathanda ukuthi abantu bonke basindiswe bese befinyelele kulazwi iqiniso. Akathanda ukuthi abantu bonke abantu thela abasoko baphethela abafundisi indaba yokusindiswa bayizwa nokuyiza. Kodwa into efaka umuntu ezulwini ukuthi umuntu emhlabeni umnikeli wokuthi uvana yimoto sizele manje izenzele ukuthi abantu abanikela uJesu walithanda uNkulunkulu walithanda naphezulu yedwa ukuba leyo naleyo phela iyangabhubhi kodwa bekuphila okuphakathi. Amen. Abantu abakuJesu bazidala izinto. Bazidala izinto. Abanikela uJesu uyaphuma ekufeni. Lapho liyakhishwa engathi lizokufa bese libhala engathi lizophila. Sizele lelo namhlanje ukuzomelezela kubantu. Emithi ngabe likhuluma izwi ku1 Corinthians. Uthi izwi lesithambane liyibula kwababhubhayo. Lepha kisindiswayo ukuphila namandla kaNkulunkulu. Athi ngiqinisile ukuthi ukuhlakanipha kwabahlakaniphile nokuqonda kwabaqondile kubenze izwi. Namhlanje abantu indaba kaNkulunkulu ibonakala njengento yobuwula. Abantu bakhuluma ngoNkulunkulu abakuze ukuthi thina bayibona njengento yobuwula. Abantu bagijimele endaweni lapho khona bazofika khona abaprofethi khona. Abantu bagijimele endaweni lapho abazofika khona bathenjiswe imisebenzi, bathenjiswe zonke izinto, bathenjiswe izindlu. Kodwa thina angakholwa namhlanje mndeni. Sizotshela abantu ukuthi abantu abeze kuJesu. Asizana nethembiso ezingekho. Asizana abantu imisebenzi. Asizana zothembisa abantu imishado. Asizana zothembisa abantu imali. Kodwa sizomemeza sizothi ikhona indoda eyalele eKalvari. Sizothi abantu bamukela uJesu. Ukuze abantu babefa bazothola ukuphila okuphelayo. Amen.